wange yampeire kifo n'omutebe gwamu ngatusasubire bwire nusu atano yakobe atigemaganya byaki byakwebaza ba MC bonabona bananga abokumala ediyo bananga Chamulavu yandeza mupologulamu etakyasibwa mu bembi bwekiri epologulamu iwobo yendo tangobo muba milioni tosobola kubanga okyama mu pologulamu miliyoni akukyaza zempi miliyoni olezeiro kabiri ojulisa ino yampa dakiika 80 gataweebwa ku papa twasobola okubanga twogera ni fulawa galono nga kubeerere katukubeerewere nusu atano omuliika abe yasimba kukundi TikTok lwemi yabe yasimba ku sauti kijepika abe yasimba ku site n'abandi bangi opolya matiya abeerenga ku apexi neredi yedini abafalki abeere tatyama munabyabufusa yamala yandigamu kunaki Dr. Hussein njamwebaza Magigitaira workshop Magigitaira yakola Dr. Hussein nija kubanga kutungira tusungi tomba weye nusu amega tomukule kweka edamani mane namomusize ekibuzo tusungi niyigiza atateka bilyotuyanire mojiza aye we nawo kino kuba kwa esuti aye kai tumakololera ku mubiri so aye lakino Magigitaira alikwenda okumusiba olw'obukugu bw'alina yakupimya amanga ekutuse bulungi mu manga omukulu we baleino bapa omupimya amanga gonja neshiti twende okwebaza Magic yendaga mupima yamanyika kulinga atugira ati kaba era kyekituufu Magigitaira tuwalinga kuba usiku okawuko kongola bukoloti ayandekula abembimbe basamwenyamwena waliwo abatembye aye nga bajabanayamba aye ngaekituufu banange buli banjatuse wano omuntu omukulu tikwemba wano omuntu omukulu nani ninza kubanga tetunoonya tonatuna kiki kirooto yidya ya Dr. Hussein tesosola buli wemba jakubanga nebaza na buli muntu jakubanga nebaza abaguze tebeeto senga Juliana senga Nakamome yaguze tebo twasobola okubanga tujja ku nsoli management tuli bankabi banange denipo oyo omwembi akoze omulimu gw'amaanyi denipo yasoka yampaana yakuga motoka ndile kampa ndilewa kwenda ile walele ampeire basa nkaligizimulula wava okwida wano anfuye sente okutwala kunga obusiru obwange okugula emotoka musente edomba musiru yanoonya bwakataka sobola okubanga nti eyo anjegende zikule wakulu sinogenda tona Britina waleikwa ki Britina edakwetokokisa jakwebaza buli omu banange bona badije buli omu abawagizi buli aliwana abembi buli omu eziramu ebigona were polisi weiraga ekyo kyo nkirayira ate era abembi bona eziramu embyayira ku akawunti yange aka Dr. Hussein bwena akola challenge nensobola kubanga nkola ki nensobola kubanga ndogera beeyi abembi bandulira wenda kuba nti omwene osobola osiima wekiba kireetanga obakimeka era kiri gy'oli banange ensima mwena Dr. Hussein senga alesiba sponsors ono bamweta omukulu Lugwire ono Lugwire wa Saidi na weife gyetuzaalibwa ede yampa emitwalo n'okunyabiri kalyowaata nansi yasobola okubanga agula tebo yatuuse swengere tiimu yasobola okubanga empagira ono Henry tuli bankabi ono ali bweru yasobola okubanga agula tebo yamba n'obusente okugwiramu denipo ono omwembi bonabonano ono Mr. MF bamweta Mr. MF ono ye yasobola okubanga ampa sente mbedo ayiteeka wansi wankaga natandika kivulu waditawa wanojawenkaga waye noinakusoloiza bana wallahi yalimpanga nkalituka andulira nze kyenda byakulimba ali mu kamera Magigitaira onamwogeire kwira ku suuti eno aye yawandise ekyateira babu ngabaire bamwene babagalo Magigitaira era nga esuuti eno
Mama Luka moyo kwa Luka alikweru yampereze bitwalana atatu musada yampatano kwisimu ali bambo boja atwirawa odugomo tifunie sadite ni mwembi sadite ni atuko sebulungi senga waito mwene mwoga senga nakamomezamo oyendo mwali bwechensa abawo taba mu bwangu bosi company bosi invest company ekimaganira saluni ebyemiko kutimba neyanziza nsoli management omuli omukyala kwembeire promoting ena kweto mukyala nsingira nga bamweta Rina neyanziza madam nikubireko The Answer Foundation Juma Mulokole omusumba yandeta ku isomero. Okay. Chebyokola okaliwo. Doctor, ali handwriting yenu okusinzira kunonereza. Handwriting ya flower galo magic tires. Basabali bajamo. Abasemba twanegere kwena. Mutwikirize. Tulete omwana, owomuwala, owakabi, mwembi atenga n'omu kubatulese wano. Onako olwalero introducing flower. Girl, nature 1, 2, 3, music non-stop.